Amerika Centrālštāts Zorbnieja Navalny ruuqts düöz düönç sanktsi teptar yazins kompaniyaş. Sanksiyaş qayqin ürsüçüç nabahti urxuli kügulxuçun. Kalashnikov Aleksandr'n Prezident administrasiya tühaj politik jopluç urxuli kügulxuçun Yarin Andreyn, Inarod prokuror'n Krasnov Igor'n, FSB direktor'n Bortnikov Aleksandr'n, Minister Gouss'ın Krivoruchka Alekseyna Popov Pavel'na, Prezident administrasiya kügulxuçun Halxarch Gouss'ın Kiriyenko Sergeyna dəhal. Sanksiyaş qayqin ürsüçünt ministraliyirç, Ilman tılım tqay qoğulç institutna, Ilman tqay worolç centerna, ürsüçüç paçal ximi texnologi, Ilman tılım institutna. Kremlo şinreydina dahyedin Navalny ruuqtsüyaz, Amerika ştaat yuqyaq kel sanksiyaş tsana alşoni qoçuriyat, tsartal qoryu işta ğvertanilatti yuqmetkşal. Yaroslav Galorch nömer tsana bahta noqchuchun Tsagalaev Abubakar niyatch da latsxilar xiyolch yakont latsa qoğstag. Nabahti Belxo Kamironov Igor. Nabahti qiyetoshqi urchuna Rizanki gajitten Tsagalaev ots Belxochu. Тут маханияттерна цаса цочки та лацу, набахти қиши Белхо Семенов Александр Каковин Иван. Шибутгерк халх талым комитету лаца, оц набахти ахкюгулдяшхил Николаев Дмитрий. Qarcho çerziçön senator Ayn Arashukov Rauf, məhk xalq qiyetşön deputat Latin çünda Arashukov Raul, qaqirnaq diyeş baqoyolşu, şendü halqattinç bəq taqım dokumentç. İşt bu Moskvaç basmanlı qiylo bin satsam. Talım diyxarts yatsin kiyaqç dozluş yolxan. Talım çın xiyetrə qel yolluxan tiyatattarham. Arashukov qar melşliyel lerin. Şezert ayosol şer ay leter Arashukov Rauf, çünda üç bəqki bu zulmir ştob naxılarına çarşista güyəytarına.